salnum yeso nin sal benga sada lambanga ye amino yem den ko tibrani kamal wonin yar mal kortir kuni ye mummi salnum yeso nin sal benga kundum dunya woni ye yen chugo bimala chamale sharma to fura ya nyin kulla ma wetele mfuama ka gbabanga man bansa ngba wo ko problem yo ba ne pa anya ni yo ndundal ma ka che ba ayo ya dio ame yawo ayo donda yen no gbanye yela ka che no nye ka kurgun nem ka kurgun mona jaman songa nda gona tije tuzo ka to bon kon jamana ba ngun yen gbago nda mi la ngun mala amle be sunan ta to gulin nirba yina so shenra tin yen ta na gano bol ba manaba ne to son ba zab nyul do yele Boya is the best among the rest. Nobody can contest. Whoever dares shall be guessed. Sajela malu hala res ka yema bi Fertilizer balankan chibiyem. ma kuku ka chen ma ya dale ai gbenim san be da gbambisan Bambasan. wala zable Shaitan. yelle ngoda lela tan be zable mun na tu nyengo ki o tu ma tam dimi ko an gojo jana dunwani sunare jana ba kom ka be vojo man dan zuani ashe la kasba si jana ba kom su nyasa na be nyasa na ko be la ko be nyasa be jara ko be la ko da ba so dai jana sim ka ba wa bi mara yini ya ba gon vargan de lala ai cikin kan ka zan flama an kul vargan de dundwan la kama holland ka kwason tamtama ya tamla na forso wonya mabo jana la so zala nyanga ngu cheki kumantu aboro biyan cheki kuntu to ami yiri yidan mo baba na ko le kwala mo mo bi jaman nyen tale wani tu bon sini mo yala ami bon ko har kase so to akampu sa bol ma be labzoro so to adam badasana ala jabla jaman yangla jaman nyen tale wani tu